Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat ke-39. Ada saudara kita, orang tua kita di Malaysia, Maci Ramlah Abdullah. Silakan Maci, dimulai. Ya Pak Ustaz. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alifnya Maci, a'u, jangan au. Maci lupa, a'u, alif dan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jangan lupa nutup mulut, Maci. Kedengarannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hin. Bibirnya mingkemin. Him. Gitu. Cepet ya, Maci. Ayo, Maci. Ulang lagi Pak Ustaz. Boleh, Maci. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Udzina lilladzina yuqatalu. Ini domah ya, Maci. Yuqataluna bi'annahum zulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini ada nun kecil, Maci. Nun kecil ini kalau disambung, ini nun iwad atau nun wikoyah. Jadi boleh gini. Laqadirun, runnya dibaca satu. Laqadirunil. Laqadirunil ladzi. Boleh. Boleh juga alladzi ya. Boleh diulang dari sini. Laqadirunil ladzi atau alladzi. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت agak nyambung ببعض لهدمت صوامع وبيع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره Innallaha laqawiyyun aziz. Ya, Maci. Alladzi apa boleh laqadirun alladzi, boleh alladzi ya, Maci. Ya, silakan. Laqadirunil ladzi. Ingat panjang. Laqadirunil. Laqadirunil ladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq. Min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajid wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsiran wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar
walillahi aqibatul umur. Ya, Mas. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah Wa ataus agak kagok Mas. wa atawuz zakata wa amaru bil Wa ma'ruf amaru panjang mantubi. wa atawuz zakata wa amaru bil salah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Iya. Terus ke Pak Ustaz. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adu wa Samud. Ya Mas. Wa yukadzibuka faqad kadzabat kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Samud. wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Wa ashabu Madyan. Wa ashabu Madyan. Ya. Wa ashabu Madyan. Wa kuliba Musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Wa kuziba Musa fa amlaytu lil kafirina summa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وبئر معطلة وقصر مشيد. وبئر معطلة وقصر مشيد. Kata-katanya agak jarang ya, agak susah diucapin. Yeah, Wabi'rim mu'attalatil wa qasrim masyid. Apa-apa. Terusin ya Mas ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. Ya Mas. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Yaqiluna boleh. Yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن
Absar. Iya, lagi. Fa innaha. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Ya Maci. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة Sana. Ka'alfi sanatim. Ulang Maci. وإن يوما عند ربك كألف سنة Sanatin. Bukan sinatin. Lagi Maci. سنة وإن يوما عند ربك كألف سنة Ka'alfi sana. Ini Maci. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfisa sanatim mimma ta'uddun. Apa sih? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Bagus. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Ya, Maci. Wa ka'ayyim min qaryatin kar itu memang penyakitnya Pak Ustaz. Ya jangan kar tapi kor. Oh. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Sad wa ilayyal masir. Sad Maci. Wa ilayyal masir. Iya. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Jangan wariz. Zai-nya jangan dikol-kolahkan ya Maci ya. Karena ini zai. Warizqun karim. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Iya. والذين سعوا في آياتنا معاجزين في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Ustaz. Iya, Maci. Bunyi krepak-krepak, Ustaz. Oh. والذين سعوا في آياتنا معاجزين
fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Ayo Maci. Dari mana ya Pak Ustaz? Walladzi Maci, paling atas. Walladzina ayat 51. Walladzina sa'au. Falazi. Walladzi. Walladzina Oh iya iya. sa'au. Dah nampak. Iya, diulang lagi Maci. Tadi kan jelek. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika ashabul jahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Linnya jadi idgham ya, min rasuliu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته Wallahu alimun hakim. Ya, baca. Wa ma arsalna min qablika min rusulin wala Mir nabi. rusuliu. Saya juga tadi di situ salah. Idgom ya, Maci. Mir rasuliu. Idgom. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Salah. Wa ma arsalna min qablika min rusulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Baik, Pak. Dari sini, Maci. Wala nabiyyin. Coba ulang dari sini. Wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatih. Ulang lagi. Wala nabiyyin. Wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu fayansakhullahu ma yulqi syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala kalau kelas sugro. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqim ba'id. Ya, Maci. Liyaj'ala liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id. Wa inna zalimina lafi shiqaqim ba'id.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلِيَعْلَمَ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. وَلَا يَزَالُ ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى Timnya ditahan. Fi miryatim idgham bigunnah. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Napas Maci hebat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum walladzina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum walladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Surga kekuasaan milik Allah. Allah akan menghukumi mereka. Dan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, ada kenikmatan surga yang jannatun na'im. Sementara untuk orang-orang kafir, walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang-orang yang kafir mengingkari kebenaran Allah, hak Allah, dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Faulaika, maka bagi mereka itu bagi mereka adzabum, ada siksa yang teramat pedih, teramat menyakitkan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabum muhin. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina faulaika lahum azabun muhin. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina faulaika lahum azabum muhin. Sadaqallahul azim. Masih pandai, udah banyak kemajuan ya. Alhamdulillah, nanti kita teruskan 59, 58. Alhamdulillah, Maci. Ditunggu Maci kedatangannya nanti, insya Allah mudah-mudahan 1 atau 2 bulan lagi sudah selesai pesantrennya. Maci datang gunting pita ya Maci ya? Insya Allah. Maci tahu gunting pita? Apa itu Pak Ustaz? Apa iya, jadi kalau ada apa? market, ada toko atau ada apa,
Kemudian Oh. pembukaan pertama itu pakai pita katanya, digunting pitanya. Maci Aduh, begitu. ya Allah, Apa itu ya? kita Enggak tak gitu ya. mungkin. Kita dengan Taklah. doa saja. Iya. Terima kasih Maci atas Iya. kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Sama-sama. Saya pun minta maaf banyak Ya Pak Ustaz ya. sama-sama Maci. Terima kasih Pak Ya. Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.